Ministério da Saúde promete susu Wolbachia se reduz moras dengue e a capital dele. Susuk Wolbachia nebe Ministério da Saúde lança a lorong São Resingida bulan Agosto tinangne, o objetivo atu reduz moras dengue e Timor-Leste, mebe comunidade balung preocupa tambah susuk Wolbachia nebe husik e a comunidade nialet provoca susuk aumenta barak. Mebe Vice-Ministro Saúde assunto fortalecimento institucional saúde José dos Reis Magno explica, antes implementa programa susuk Wolbachia, Ministério da Saúde hamutu com parceiro Sira, halo na sensibilização ba comunidade hadili, mebe comunidade balung sedap compreende di dia konaba presença susuk Wolbachia tambah susuk aumenta barak. Tambahnya José dos Reis Magno hateten susuk Wolbachia mak estratégia ida atu reduz moras dengue e a capital dili. Tambahnya husuba comunidade atu coopera ho equipa menjes ho di husik susuk Wolbachia ne ia fating sira nebe identificado sai risco ba moras dengue. Susuk nebe ihane susuk ne itani susuk. Susuk ne susuk Timor nia, la susuk is nebe. Mas susuk ne kan di us estudi ta desenvolve atau ensapara o sira susuk ne sai susuk Wolbachia, o sira nia kaben, o susuk malo e depois nia narsa nia makbe orsida sei infecta filofale nia o virus ne bai susuk sirseluk ne wan hira susuk ne kon tata ita susuk ne belbarak mai be ni kon infectado ni tata ita la dengue ona lelu ita nia wan sira nebe ni tata ita lai betida tambah kita la disidi atudian halakon susuk sirne lai tambah susuk sirne sira hanesan mosa seres vivos ida baia mundo tomak linian mas agora ela afeta negativamente baia ambiente no mos baia marasik la hebotira nia dia close. Programa susuk Wolbachia ne implemente a suku tonu resendrua e a posto administrativo dong Alesu, Veracruz, na infeto no Cristo Rei. Total area ne bema ke equipa menjes husi kona susuk e capital dili, husi fulan agosto to setembro tinang ne hamutuk area rihun valuresen. Equipa cobertura Zemen.